And finally, Kwame Abronye Abe reply to NDC journalist Nana Jantuah. Efa attack here, obe ready on or no Abronye. Ene Bawumia no. Abronye Abe Kasa. In fact, obe fire, obe Canadian pa. Achire Nana Jantuah. Mema onchire gunu achire wadwe amame. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Meso ase any demo. Obe like video no under my button subscribe button. Number click notification icon for latest updates. Number chire wadwe amame. Ewo comment section. Meso so baswa. No one shall force on your be ashe. And this is how the whole incident happened. Out of nowhere, and Nana Jantuah be in the program. And the program will be come far Bawumia home. Any MPP prime minister na air cost one. Any boko and tokwana air cost honor. And I just told the guy can say, oh, yako 24 less no. No, the boko tokwana air tag Bawumia. Abronye Dc Bawumia innocent. And as over fire critics no. Can tell you, say, Dr. Bawumia na onim anything about this Mamprusi kinship ne kosono. I can tell you on authority. And so you can contemplate the share Dr. Bawumia say on an essence to kwanechi Emma NDC for the politics. And wachi ana MPP prime minister na kosono. Nana Jantuah ebedi ko e fans oh watie mu ase omu pese ye to aba no mu lead party watie omu nyina na nyame anim no kreni. Bawumia yobi a oni atem or a fine gentleman in his politics and in his campaign. Bawumia a fine gentleman. Yeah. Mente said Dr. Bawumia did you be atem. So now what's in answer more kind. In all this campaign. Someone will be a mesami. Mente said Dr. Bawumia akasaka se chichiri. Sure. Etia will be. Yeah. For that one he's engineer Kwabena Japan mente ye. Sure. You ready to maintain. Baby, I drew ejinano akwakoye Ken Japan. Nencrofo. Yeah. Enna Brand Champon so Nancy Sema. Or can't say we Anna Kevin Taylor. Ebeki kana you children Nana Jantuah. Kona came that you said Nana Jantuah ko disco awo. Bawumia honmo ana all your campaign man. I didn't know can say Bawumia near tem. Cause Bawumia TikTokers no. Ebidi attempt 18 so ebidi attempt there any omu edi ema Bawumia indirectly no Bawumia na edi attempt edi kan take kan Nana Jantuah no Nana Jantuah bank all by reply to Kevin Taylor no just why Kevin Taylor sin chen one reply Kevin Taylor no because Kevin Taylor beto twede e was ka buy nka oh no na be reply no but Nana Jantuah interestingly one reply Kevin Taylor na mum no obetisi Bawumia any Abronye so Bawumia na Nana Jantuah be ka say or a fine gentleman in politics oni atem no afraid Nana Jantuah make you 10 o metire mu a ai wo hu say Bawumia onye serious say he lack leadership skills only what it takes to be a leader na ontiminya president e wo Ghana hada adaya wo kire mu say Abronye eye adwuma Bawumia and Abronye di atem Abronye di amanfo atem it is Abronye di amanfo atem say Abronye say oye adwuma Bawumia there say Bawumia to stop Abronye team dey there ene Bawumia afeli the homework wa anye ni it ontimi enye president e ma me kan ka say as Nana Jantuah can a hypocrite a hypocrisy be said so wakasa asem na ene na e be ka say Kevin Taylor trend show so many times aka say oye adwuma dey protect Mahama but under no circumstance has anyone used the insult of Kevin Taylor to tag Mahama. Obi afan tag Mahama na edi Ghana for atem. Enipo otimi gino just a region e wo Ghana na wo di obi atem. Hey, chief imam Kevin Taylor din atem kremufo wo di omunyina atem. Why na Kevin Taylor na te okuru anu mo? Why wo di obi atem. E makra de omu e makra de e anan ma ho mobo. O de maase nyina to mu ho. Be ma besia. De maase be ma ya se nyina di wo matem. E wo Ghana ha. Basa sa Abronye di atemu a Kevin Taylor Abronye times 1 million. Ni nyina Nana Jantuah ehunu anka se ne se Kevin Taylor so yadwa Mahama de ne Mahama fail ontimye president. Wa hunu anka. But o chenze na Abronye de se Bawumia tima stop Abronye ani Abronye entimye leader ade Abronye di atemu. Na eno ana mpemfo se ka akom na je kokuo nu. Enipa be kan wanye kire Nana Jantuah anopa nu emu. Na finally afre na Abronye na nkasa what to na esi asem so na we any nsem a all can in fact wa ke kana je party Nana Jantuah na de chin asem me party wa all pe wa didi watam nti e na okofa lawyer anwumre no
na oto credit gu na ni so nti oba be hia ma na ade achi ansa ne tete a wakasa asew na menkai enti mo ka asem ne wie ya o se wo draw na attention se o asew no ade odi ye minini o se o menkai bibi sa tie asew sa de me no sitie o pie free kwana na o so otwea na kama nya o sa akora anka nyamea enti kabitira wase wa heda kwa akotwa bi obi wo ya asew na se obi num bi ba heda be didi watama wa heda nti achopa bia o de bro bia no eyalo fatu babi na hunse nipa na o hyeden wa hyeda na o yesa ebia yeso obi di Nana Jantuah hypocrite guy osara otiti kroma office ensema o kachire MPP in 2024 no amamfo yira free hypocrite and very corrupt guy and the tia sentimental and crofwa uyusu enye insire FM and ebefa wo Nana Jantuah adwuma an ebefa wo adwuma insire FM na ebefa wo adwuma ehwa so na wodu PhD tonu ebekwa akotena wo certificate na enko ba bia no insire FM na wodu PhD ni betena runima wo PhD no a PhD atowo for PhD na wakwa akodi free Zimbabwe na enko ba bia no azumi lion for training na omo ye no kro omo certificate ya de ma omo no emu oduru tem PhD na Nana Jantuah wakwa akodi no because wo certificate bia no we kita wo Nana Jantuah emu oduru tem zumi lion training ya omo ya certificate of participation azumi lion de man nkrofo no wo certificate no emu oduru chain Nana Jantuah sa Zimbabwe PhD na wakwa akodi a wo de nenam kroma wo de tinshire FM no and some are can 2024 tia MPP and Dr. Mahmoud Bawumia ne Dr. Matthew Poku Prempeno o papa no ma me antete uyi entina o keka sa ansem no but this time ye ma unkokwa Nana Jantuah tie na tie ne yie sa o papa no ma me antete uyi no 2024 u yusu insire FM platform no edidi Dr. Mahmoud Bawumia atem Ekasetia Dr. Matthew Poku Prempe and then ne ugusu didi Matthew Poku Prempe atem na babia omono Matthew Poku Prempe abo bradru no wo Nana Jantuah ni shuwa Matthew Poku Prempe ahia onhye biem no eno no ye wo su mu na wo anya wani ade but wo timi kasetia no Matthew Poku Prempe ni shuwa wa hia onhye biem no eno no wunya eye wusu mona wabusu akora binto obida but wo see inside FM for my platform I won't qualify to be there and to when your platform one na nwene da ehwa so na obeye adwuma na nka hebiem inside FM na obeye adwuma nka hebiem kika ne obeka in 20 ayi no wie ye no and then wo se sen anyanwanwa ne edi kan sa wo ya wo si hoi wotimi ka se na Kevin Taylor your student Kevin Taylor papa esa ba na no nko waje ne ba school fees afiri ho because school fees bia Kevin Taylor papa tua se wo sa akoa no kire na de se wo kire media no won kire ne ba no media no ese sa papa no ba gi school fees ne back free ho because una nkasa wi no why say wunyai wonu wo credibility tell me my Abronye and yesa ne my mobra wono wo ye krati ni time Abronye ne na mba wiase be yede se Nana Jantuah na otinchire FM no so ye krati ni time me my Abronye and ye wiase mba my mobra because okita Zimbabwe PhD bia ubisa ne thesis crowd try ya onkai wey eso kire Kevin Taylor de sa Kevin Taylor problem o nyina no ni teacher ne Nana Jantuah awurade na Kevin Taylor papa besin ne no on take step say or gini school fees back
And now you walk Kevin Taylor can't some chirawa. What better now ready susu? Woo so say obi a wo chira na de sa Kevin Taylor na ye wakra ba me cha upanyini. I'm telling you, Kevin Taylor na ye wo wakra ba me ma Abronye de wo Nana Jantuah me cha upanyini. Nti Kevin Taylor de oba kema friend that boy. Ba me I'm telling you say me cha upanyini. Nti enya wanwa say Kevin wo wi ni say na che Kevin Taylor ade dia. Enam say wo ba class bia na wi hihye obotom na ebituatua won sa no nti. Hwe brabo a student wom Kevin Taylor. Wo yi wo say wo no timitena ho say Kevin Taylor to one wadi obi atem wo ha. Wo yi da fi say didi Dr. Bawumia ene na po atem. Wo yi da fi na woti inhyira fam ho wo ba wiase wo nto console da because wo mobra wo ye kohwini entino wo no ne no se Kevin Taylor do atam wo su wo se makwakọ kan Richard Anan. Every reasonable journalist biya na dwunu ye sound biya ba bisa say assemble na Richard Anan ko kan me fa doctor no kran kan ho okokan ya Abronye respondo ye. And you can take Richard Anan fight and be ready say me hama wo ba no headquarters ha wo ba no you won't survive, because there's no way a member a wee person a wee smoker like who Nana Jantuah ebe kan sem na wo ka kire na pony Dr. Bawumia 2024 this time you smell it. Sika wagigi free nkrofo ho no waba be han wani no watrate no waka wonsem wo wia wo se amanfo wunsa ye kroy ye no ba betena kuruma. Nti this time no be fa ne je because headquarters here wa ankasa wa report no de amede ba yawo no e chen ya student Kevin Taylor de yawo no because Kevin Taylor de end ye free show ono wudi agro na wo betena show no so na wo su afen na me be ye obibi say Kevin Taylor de tia brochire ha console no ni bi me de ameteme de ano wo de ane de obi na abie na wo be yusu ho no de akasa because one sora no pa nware antu kan konhyira FM ho a woni ba bia obekasa mba me de me sara no pa mbeduru ye na no me ha no ohia TV ha no nya TV no kwa na wo ha o enye TV no kwa na wo ha o me wo office attach ya me ye me consulting Jessica she me bottom me ye me consulting Jessica a she me bottom wo dia na anim Nana Jantuah me say ohia TV ha no eye me office na me this studio na attach yo so onima eye me office ya me consulting papa Jessica e she me bottom me $10 she me bottom so onima office ha o mbe ka kire consulting ayeye ne nkrofo e ba ha e ba oil and gas ho yi o mbe gi adwenkyere ne ma Jessica she me bottom $10 she me bottom enyan kam bra ma me kire location na ba hwe enya wa what this certificate ya enko ba bia because certificate na wadi unim ne awodi ye ba me de me certificate me de ye adwuma wo ba fie ha me de ye adwuma ask mo ba ha nyina de o see a man for mo ba ha on ba di adwenkyira na ma charge o na ma Jessica ye den ashe me bottom anti wo na ba credibility a woni bi fa wo certificate no e bi a consulting firm ma me hwe na kire advice a wo to betima kire advice afa bi kire manhwe media wo ba ha ma kire because me background me de ya adwuma Jessica di Nana Jantuah wo PhD ni sa wo masters na wo tena wo dudwa wo nu fa ya adwuma fa bi consulting na fa ya adwuma manhwe ye na Kevin Taylor antebrofo yi na Kevin Taylor teacher na Nana Jantuah santina wa bon say because Kevin Taylor the letter Kurana letter ya try to say ato force in letter commitment authorization for project under the big push program no
or the toso we call on to mean redidi will not the atoso. Sao student and one actually na dear. Now one casa so crassa won't take brofo. And now this you are. At yanko dinner part time no ajepa. Nan krofo betua sika masa Nana Jantuah wi ninu no di na posi ho 24/7 e wa Asante region and officer obi antimi you ano afen na ye no ye be ko no munga mu me say wo PhD fake no fa ye adwuma na ehun say aside media no wo PhD no certificate na me wo fa ye adwuma me say me oil and gas consulting firm e wo ha 24/7 me ye adwuma Monday Wednesday and Thursday for anumere e was a media adwuma na mom me ba me ye adwuma ko princess 7 bebo ansa na mawura studio ha mawura ha na me 7 abo amapon a free office na macross wa ba ha enkrofo bebre wo krom ha wo mo call into oil and gas ya wo mo ye adwuma wo mo eniama bebre me na me more advice na ma Jessica achim bottom. So when you talk nonsense san krofo no tia wo mo hwe am se akwa we ni ho sere unim nipa wo kanasem no wo fake certificate na wasesa e bi free Zimbabwe ni aye no fire ne me ye ni bi fire bi ma yen hwe so obetimi a wo dia ne se yen kwaji sika me no nobody ana betima bo me ma Abronye pa se kwa attack obi na da ye bo pa attack obi a ye bo pa attack obi a se ne ka Canada Japan a honest ye say ono na hwe me a enye nokore na ada na wa mo me pa ana usara unya hu konsora enam se kurasi ni wana nwene da se obehu konso no unya jisika wia ne open na okana no aka no kono ye mu bi no sika ntimi toy me nya Dr. Mahmoud Bawumia campaign team manager or campaign team member and I am not ready to be a campaign team manager regional chairman dey matras level no media ne say I support Dr. Mahmoud Bawumia ideas and any views in say obeba be president that is all. And then they make us support to nobody and a better say and Obian him say Canada Japan ye bitter and what to sikamamu or ye bitter person because we nya Abronye support. Very, very bitter. Hey, wo media madikana ka say munyina no obetuma bomo pa se munya adwuma ba me hete ba ko na ye news. Dia tia ne say ohia TV no e wo nsu ase. Ohia TV no wo soro. Enti wona mentimi nkwa sa competition say me hete wo ebeko. Wo hete me enko. Wo hete me a kwasi twum no na abobra bia bi. Wona atia say watena media ache. Bomodena na gi frequency. Wona ase media no watena mo ache mi wei ma kwatwei ma yesei akohwie no bomodena na pesika na gi frequency ne bi. Na fe na me no student kra na because of say teacher ni bia ni hwa obetete ni bayi akra no beba be didi na tem asa teacher ni ye papa enam se wo nya papa nti na subam bone kita wonti akra na wo kira na de ne se wo nya ni papa nti one akra ni mu wo nya ni papa you are very corrupt and dirty guy enunti ana one man ntete ye papa nti na ne Kevin Taylor sora na oba so because one man ntete ye papa en wu sora na otufu we ni okasa basa wo Nana Jantuah ne se otimi tena ho say Dr. Mahmoud Bawumia the way back you said those nonsense because of say wonya credible to MPP nti ebra ye ba be yi matopoku prempe ukwaji sika etna nchire FM ho e ka say ai adentira na pokura no e ba ma se running mate ugigi usika wie ye na no then enam se unipa wo pena ma manya running mate no asema na ponkan ye kra ne Nana Jantuah
adane asem no no de tinsire fm ni nyina MPP ye take notice of that na eguso wo ho hey ye betima ye ubetima ye MPP campaign manager, but we are telling you, I am telling you as a regional chairman, say MPP will never forgive you what you did in 2024 against the party. Nana Jantuah say fashion and Niama Bonia we a party in 2024. No. MPP, you can come and join MPP, but we will never forgive you. Me catch and Niama Bonia we a MPP, we will never forgive you. And this how person who gather on samba. Nobody can buy near my bonny in some phone. I will can ye. And na crowd go to come be tia MPP for any bin. We will never forgive you. Oh, credibility is oh to me true. Now me know you don't know the difference between a regional chairman and campaign team manager because of say what bounty. I say because me am a regional chairman, me team madam. Me nyas resre for te se wo Nana Jantuah a wo wi a wo frefre market woman for enam wo mo so agege sole no me matra that level ye adwuma wa ha disika genuine money no matia ye kan ya genuine money ne de ahye ye ho nti wo na me e back credibility and everything anya otipa ne me genuine money di nya otipa ne me na ba ka say na Bawumia na anam say won sane morning why born into no campaign team member no say let's assume say me kra me campaign team member enya position o no aka say say Bawumia me I don't work for Bawumia me nya da Bawumia personal assistant what you say regional chairman matrasa presidential candidate be no obefa regional chairman so my personal assistant because no akra nim say regional chairman be a trust position no because of say what bounty you don't know regional chairman be a trust obepre ne ho say obeye campaign team member ya trust that level no who ni be that regional chairman won't me ni be that even Akuyadonko party no kra wo Nana Jantuah ye nya wo regional chairman Akuyadonko party yeah, no regional chairman. Constituency chairman, Akuyadonko party, yam fam mouth. So keep quiet over there. Now we'll show course qualification. No, me de Juma. Me yam consulting with here. Me yan what do me hay? Oh, be a new my office or corner no. What do you say? A man for Baha me yanama. Puduo awa kwana no pe wo so fa ode ye adwuma mayan hwe enye yie babi aduru no abrabona na bitiu ntifa ne na musa okumase abrabona wo ye da na Nana Jantuah bitiu ntifa ne na musa okumase na ntimu sa akọ na enye wi abrabona sa obi ani time for you barichara na no obo wadu meyi na no du obo Abronye Dc du meyi na no du. Because nobody in MPP never to make a me say retara Nana Kasenti MPP mama respond. Nobody say MPP will be to make a say Dr. Retara Nana Kasa. No Abronye Dc say mama respond. Nobody in MPP and a bit to make a say me. Or bomb Dc do me respond do or attack me do me attack me do or detro do me expose you do say or boy on cano correct. Because some of the can me respond no to no or ya trofo because retara na di kan kra na impersonation say I a party asem ya me mpese me de be babonten talking as if say or ya national executive member and nam say Nana Jantuah with journalism no aton suo munti ne di kan say ukra ubisa ho say retara na is it a member of the National Executive Committee or National Council? That's how they can be, sir. One, Obia only member of National Executive or National Council. Yet Obaka National Council wasem. Nobody trogu kufuaso, edi trogu memeso. Na sema okan ye krano, enya adia esi ye. Na Canada Japan crofo na omuni campaign message. Presidential candidate only campaign message no mo did that na eya mo wa adwene bi say mo security sa niam na
ene be ma me majai ba Kennedy asem kan dia say joke ane dia samadwene na mo campaign sa ha mo start sa dia na nya no ye ko campaign na mu ye guso ko and some mo kan wo na tu no ane o man FM no say ka say me kwa sa because of some me no me thinking ane me intelligence level wasurunti no and some mo kan wo hoditi Bawumia no me kwa that level me dia ne say me dia see me ho so say any propaganda bia against Bawumia me ba ha ba expose you na no na Kennedy Japan crowd they are not happy say womo ye propaganda bia na ma ba say no womo ye propaganda bia no nto ma fa ne say me expose their propaganda na insult but I will continue. Me Shamu boss said there's no way I'm going to stop exposing Kennedy Japan propaganda. And Nana Jantuah, you can take that mantle. Said this time, no, me expose you Kennedy Japan propaganda. You will come and respond. And let's see. Let's see. Journalist Bia na dwumu ye sound Bia be bisa say. Assemble na Richard na ne kokan me fa doctor no kran kan ho. Okokan ya Abronye respond ye. And you can take Richard and fight and be ready. Say me hana oban headquarters ha oban. You won't survive because there's no way I remember a wee person, a wee smoker like who Nana Jantuah. Ebe can sem na wo catch na pony Dr. Bawumia 2024 this time you smell it. Sika wajiji free nkrofo ho no wa ba be han wani. No what trans no what count some would ya or say a man for wounds out your croy. Ye no babetna kruma. Until this time, no be funny jet because headquarters here one Kasawa report no. The Amediba Yauno, a China student Kevin Taylor. Chere wadwe mame e wo comment section. Hi Penyah Media.